UMLA Kamau Sundut Ksonsi na Kaseng National People Party uba jigur martong haka jelang kabalalong hapo kasinong umdang ulapen sngau ya ka jimentoy kaba ka konsumsi kaba ulong nang mikmat kayo na umentirang ba ka jelaw konrat ke sangma bat kaba ulakam ba ka compare na kiwipat ki konsumsi haba ai jingkren haka te ka jelang uloong ba mau kumamali ukamlong uba kerpang ban ya kiwei klem da pen sngau la kidei na ka NPP ne na kiwei kiseng kibodon haka sarkar MDA ne wat ye kibodon haka liang persya henrei uloong ba dang haka tiyo baladep umentirang ba ulabha mars paulak sa kiwei ki amali na ka skim Chief Minister Special Development Fund CMSDF kat ba mau upat kumamali Kamau Sundut ujuyo ndu polak lai polak bat hadu ar polak dang menser tayo ya kiwe ki ice post polak na ka CMSDF kadai ka special scheme jong Chief Minister ndrengi yang ne Kamau Sundut teng iyo hadu ndu polak teng iyo hadu lai polak teng iyo hadu ar polak na kai ka daw udon kajini kerpang Shushu ulong balada ka NPP kawan marwe hakabor ki jimuntoy kinwan arsya banya ka ke bakiyo mentah. Nile mansutu bahaka samsnem nimla balle balokoi. Ndre ailat yang bantre yak ai kabadai bantre hakapo ka konsumsi. Naman ba lada nipa tang samsnem kamut ngam nimla bantre ya balokoi. Ndre mentah Pilayu isai baha arjar arpulai kansa wandeng sarkar NPP bangin persyang balak unok ban preston ban penpoi baik yang majority ladang ilayo majority saya pek hanta kai kabinot ni nomor